Aji ompong. Aji ompong guys. Aji ompong. Oke guys. Ya guys. Kembali lagi guys bersama Aji ompong guys. Ya, Aji ompong guys. Aji ompong berangkat guys. Iya Guys. Guys. Aji ompong beraksi. Guys. Kita ikuti terus guys. Iya. Ikuti terus dia keliling kampung guys. Keliling kampung. Hari Sabtu pagi guys. Pagi yang cerah dan bahagia. Ya. Oke guys. Mainkan guys. Iya. Mainkan. Mainkan guys. Iya. Keliling guys. Minggir motor. No. Guys. Ikuti terus guys. Walaupun tanpa rambutnya guys, tapi tetap kece guys. Tetap oke guys. Ya anggap aja oke guys. Iya. Musiknya habis guys. Nah guys, mainkan guys. Mainkan guys. Keliling guys bersama Aji ompong guys. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Like dan subscribe guys. Iya. Terima kasih guys. Mainkan guys. Keliling guys. Oke guys. Mainkan guys. Mantap guys. Mantap guys. Mainkan terus. Nih guys. Oke guys. Nonton belum? Nonton belum? Yang baru? Udah. Keren nggak? Keren nggak? Keren kan? Keren dong. Guys. Minggir kak, ada mobil kak. Minggir. Sini.
minggir mobil. Minggir mobil guys. Ya. Sini. Mantap guys. Semua suka ondel-ondel guys. Iya nggak ada rambutnya. Semua suka ondel-ondel Aji Ompong guys. Iya. Guys. Mantap guys. Rame guys. Seru guys. Iya. Ondel-ondel ya. Seru ya. Mana ondel-ondelnya guys? Ketinggalan guys. Mainkan. Ya, mainkan. Mantap. Nah, keren. Oke, mantap. Oke, mantap. Nih, banyak. Oke, sama-sama. Oke. Mainkan, berputar-putar, mainkan. Ya, mantap. Keren. Guys. Oke guys. Lanjut guys. Lanjut. Ikuti terus guys. Iya. Mantap. Oke, guys. Awas motor. Guys, mantap guys. Guys. Mantap guys. Ya. Guys. Jatuh guys. Hati-hati dong, Bang Fahri, hati-hati ya. Uangnya mawur deh. Hati-hati ya. Nih sini sepedaan guys, mantap guys, mengeluarkan jurus pamungkas. Waduh, mantap. Iya. Guys, semua suka ondel-ondel guys, lihat guys, banyak penontonnya guys, kalangan dari anak kecil sampai orang tua guys, semua suka ondel-ondel guys. Ya. Guys. Mantap guys. Ramai guys, banyak penontonnya guys. Keren guys. Oke guys. No. Guys, semua nunggu Aji Ompong guys, sampai buat tanduk. Guys, mantap guys. Udah jauh guys, ya guys.
Oh no!